Evo čovjek je sam izjaviti da se radi s tom parom da pusti. Samo ne pole da izjavlja. Ne, djelaj dole, vidi ga. Ej, dobra kamerica u pičku. Mala. Philips je vidio. Dobro je, zostao. Stisnuo se, lej. Pa viš da ide. Nemoj da vidi neko od njegovih pretpostavljenih kod sebe kad bude se gleda. Gotovo je, ide, stvarna kaseta. A moja kola, ej! Pa ti kaži i groblje, da vidiš da smo pored groblja. Ma malo bi on čeka pored sveće tamo. Odi mi vidi. Gdje je zvučka? To ti je dokazni materijal. Evo milicije, snimaju. Praviš ovu, praviš, pa ja na Ebret. Dosta i ovako onim jednom. Pogodim klipovu 38 dinara. Komšija mi nikako ne dolazi, morat ću ga opomenuti, će ukus njegov. Ko? Pećo. Peće? Šta je? O jebi ga, nikako. Tamo to mene tada. Sad cipa, ko tebe dužio sad? Nije dužan ništa, ali